Sanibona guys, namhlanje ngiphathele another story. Uthi ugela ngibuza ukuthi nikuphi ethana nomfana oneyigubhu, umfana othwele. Uthi ke wathandana nomfana ngo-2017. Bazalisana ingane, bahlukana ngo-2020. Mabehlukana ngo-2020 yabona into ukuthi manihlukene kodwa no baby daddy wakho nisaxoxa because ingane ayihlala ka baby daddy. So babexoxa baby daddy uhlala kwenye indawo nayo uhlala eGoli. Ngeke ngisho indawo le enye. Hayi uthi bethandana behlukane ke uthi sesihlangana nje ngokuthi ngengane yabo siyafonelana kodwa as baby daddy no baby mama kuphela. Uthi hayi wayehlezi ke besathandana xoxa uthi nje yena uyafisa ukuthwala yabo uyafisa ukuthwala uthi kodwa engayitsheni ukuthi into serious le. Hayi uthi ugeli this one time umfana amfonela umfana ku taxi industry. Uthi hayi umfana ke angifonele ke angitshena ukuthi kumele ahambe uthi asana noma wathi uye eMozambique noma wathi uye eZimbabwe kodwa lezo indawo noma lezo indawo nje lezi zangaphandle uthi athi ehene uyahamba uyakhona kumele ayoqinisa ngoba kulomsebenzi lo enlomsebenzi lo uyaphoqa ukuthi uhlale yabo uyinakekele. Uthi ugeli yabo mesho njalo nginganaki ukuthi usho ngoba vele umuntu futhi oyithandela imithi uthi uyayithanda imithi nje uthi ngitshena ukuthi hayi uyayisholo nje ukuthi uzohamba yabo uyasho ukuthi lapho ngitshela uyoyiqinisa nje uthi hayi mebuya uthi as much as basebehlukene but basebenakho ukuhlangana yabo but mhlawumbe solo ukuthi bazohlangana nje sebe part time ukuhlangana kwabo. Uthi hayi nangempela ke engixoxele lokho ukuthi ngithi mina okay fine. Uthi mase ngiyabuza ngizombona nathi hayi sekude ngempela ukungibona because ngilezi zinto mase ngizenzile nje akadinge umuntu wesifazane eduze kwami. Sithi mina hayi no anginankinga usahamba umfana ehamba isikhathi eside hambe nomunye umfana owayehamba naye. Uthe hamba isikhathi eside umfana engabuyi. Usengabuyeli kuyena ebuye but engabuyeli kuyena. Usayibo ngimfonele ngifuna umcheck nje ukuthi ayibo ingane right ba right yini. Uthi asho ukuthi si right amtshela hayi sizophela lento ngizogcina sengimeme ukuthi uzo-invite sengiyaqeda ukwenza iprocedure le kumele ngiyenze. Uthi ugela hayi ngempela aqeda umfana angimeme umfana athi angifike ngizomvakashela. Uthi hayi ngempela ngifike ngizomvakashela umfana. Uthi mengifika ayihlale nje kube mnandi uthi bese ngithi ngicela ukuyogeza kanti igubhu zakhe zihlala ebathroom le ngiyogeza kuyona. Uthi hayi before ngiyogeza umfana tatasele agijime asuse lezi igubhu because angimele isithunzi sakhe siyayiphuphisa agijimise igubhu ayibalekisa ayoyibeka kwenye indawo. Uthi ugeli ngixaye hawu yini lo tatasela ngama ngithi ngiyogeza usayisuse kabi bakwe indawo usayi ngeze futhi mase ngigezile kumele ngekamereni aphinde ayimuvele kwenye indawo futhi. Uthi hayi still nginganaki. Hayi uthi ngitshena ukuthi nje imithi yakhe lapha akafuni ngiphuphise imithi yakhe. Hayi uthi ugele ikhamba isikhathi ke ebusuku silali. Uthi besilala yabo nje ucatsela khona ungabi nje olujwayelekile. Uthi nje ezwe ukuthi ayikhona into odd yabo. Uthi hayi kodwa ngingasho lutho. Uthi hayi siqhubeke sihlale. Uthi hayibo mase ngilele ebusuku ngizwe into iyangiqhweba into lokho ingiqhweba. Uthi hayibo ngixake ukuthi yini manje le ngiqhwebayo. Uthi mangithi ngiyabuka hayibo ilezi into ezimfishane. Uthi ikhulume sithi siyamthanda ke lo silethele yini. Yabona ke lo siyamthanda ke lo siyam-enjoya lo. Uthi kushuthi mina bengilalwa ilezi igubhu ngilokho ngithi ngilele nalo mfana. Uthi ikhuluma uthi ngithuke ngithi mina yawuvuke wena yini le khulumayo. Uthi yabo ngingakholwa ukuthi izinto ezikhona uthi sithi hey cha siyamthanda ke lo lokho lo uzisho njalo. Uthi ngithi mina yini le uthi silofana yakulutho yabo athi ngobuye ngichazele ngelilanga. Uthi ngithi nje ungichazele ini uthi hayi ngobuye ngichazele la uthi nginyanye ngimthuke ngisuke lapho ngivedane nje ngihambe ngiphume ngiphele kuyena. Uthi mengihamba ngiqale ngibe nenkinga manje ngibe nenkinga yesinye. Uthi nje isinye sami sibe buhlungu lokho kwangempela. Uthi ngigule ngize ngisola ukuthi hayi ngeke mhlawumbe ngikhulelwe.